ملکٹی دے پدیان زیات مروکا مہنگائی ان ارا وڑچ کرے عام مخلوق متاثر مسنو اندن ایلو کنڈا ارا دیاڑی کرو کا مزدور طبقے او کافی متاثر مسنے اوتا اورا اوتا کرے خاوت کافی پریشانی نا سامنا مننگٹی اور اوتا ارا دیاڑی او پنسدان گیش طرف بعض جاگا بعض کم جاگا اشتد اوتے ملک لیکن اوتا گزر بسر مننگٹی بابو ننتون گڑاس مزدور و ٹھیکدار ایتو گپ کر اوتا ایتا دے بمبو نن مزدور ننا چناک ون عاقبت کی مستقل کے یعنی مزدور جوڑ مر نن ایچو گنجائش فخصو کما اسکینا نفتنا دینا اوراٹی کھنینا وقت از مزدوری ارے وقت سی چفک نن مجبور ارادے کینا مسیدے خمپنا تا و تولی نن نفت کھنینا دیس اورینا ایچڑا افک نئے نوتے نئے بورے نئے ایلوئے دا مہنگائی ننے تو بتے غرق کرے اللہ کری چونکو ٹھیکدار اسم چونکو ٹھیکا فنے اگر دا ٹھیکا کندنو ٹھیکا تین پورا کنن کپسے داڑے کہ اسٹ تو مہنگائی نہ وجان ٹھیکا فک قسمتی ٹھیکس پیدا ہمارے کس ٹھیکدار اس کا ایک عید کے ایک ایلو ٹھیکدار برے کو نزیہ بولی تھی تو دا وجان ریٹا کرے انانو تمانو تو ارا ٹھیکا نہ مجبوریاں کم قیمت ٹفنے چار مزدور مستری اسنن تو لگو کو تو کینا انداز کینا کو مستری تا مزدور تا دیاڑی پیمنٹ برابر تمپک اندونو کارے مرے نقصانم کیرے لہذا نن مزدور نن صوبنا پیشتمنے تینا چناتا انت سیکن مزدوری کی کانا اینو پگنا دا دورٹی مزدوری بھی ملنگٹی اف 500-600 دافتی ٹچو گزارا مننگ کپک نن تو تقریباً دا ٹیما 8-10 ہزار تقریباً دا سورا بٹی مرور مزدور کل تا بے روزگارو ہندن ورے میٹرکو بی اے سی یونیورسٹی تام فارغو ڈپلوما الکنو لیکن ایچف حکومت نا سیڈام تعاونف کسستینا چناس خوانفی اور تو مدد مرے سے داخل کرو یہ خوانف ہوئے تو دے ننتینا حسابا اور کینا یا اندونو مرے کسس مریض مجبورے اونا بلو مریضی سے تو اور کے بھی اندائی مزدور غریبہ سنگتاک اور کی چند کیر نم خنارے کہ ارا مزدو کسر اینو اوتاندا پاننگس پیرو کماش اور جوانا تو اوتاندا پاننگس کہ نن دا وقت دا دورٹی دا مہنگائی نا دورٹی تینا وقت بمشکل تیر کنی ٹورتنا چناتے ولیفنگ کی نن مختلف وڑنا پریشانی اور چیلنج آتا کرے سامنا کرے سا وقت تیر کرے سا اٹھن حکومت بلوچستان انو اندہ خواست کرے سا پاریر کی حکومت بلوچستان نن تو تعاون کی اور نن کیسے کوٹاس مختص کے تاکہ نن ارا مزدو کریں ننا چنا کرے تعلیم حاصل کرے ساتھ نہ برو کا وقت روشن کے کیمرہ مین محمد نعیم ریکی تنوار سراج ریکی وش نیوز ضلع